Akasbani Imphal, R.K. Gorani na pau pajari, ahanbada maroi ba pau. Aina yada mong the inner line permit paraga Manipur changlok lamba Bangladesh masa kon mapan phare. Aran ba mong the ILP pass piram bada sena ba official lama thabak tagi suspend taure. Manipur sakan hoki ba sahi tare sida jila tarani thoigi lam ekar lising taramba pang chama kuntra mangarom da tharamba popi pambi sing yan thatuna mangan khre hairi. Sangchat ke saba aning baki mifam ngasi mangani san manimita su Manipur gi wafam yaun ate maroi wafam sing khanana ba birodhina dabi torok padagi sarang na ba thokthana mifam yai thokhi. Lok Sabha daksa ombrela ngasi nim yung matung tongan rah dal singi lusing ba sing yauna mifam ama pangthok tuna sangchat ki mifam ninthi na pangthok pa yana ba khana khre amasung kendra gi mantri Dr. Mansukh Mandavia na hairi ing kumja lising ni tara marida Bharat Medical College sahum gamer putar kak lai number 2 haujikti Medical College satret marfu laire. Aina yada bamong the inner line permit pairaga Manipur changlamba Bangladesh masa kon mapan phare aran bamong the ILP pass piram bada senda official ama thabutagi suspend tawkhre hairi. Mukhyamatri ke secretary pangthok pagi mifam amada Mukhyamatri Nongthobam Biren hai Imphal jila gi mayang Imphal gi mafam amada hangba asapo safam amada Bangladesh masani chingneba mioi khra thabak tawduna leire haibagi akakneba pawma phangbadagi mamang thai kontra da phangki police na mafam adu thibu hombagi thabak cha thabda mioi kunma palom aranba ILP pairamba thengna khibani aina yada mong da ILP piramda senaba revenue department ga official ama thabutigi suspend tawre Mukhyamatri na makata na hai masing yamjataba Manipur gi yellow missing kanana bagi damak raija asida ILP chanabani masida aranba tawduna ILP piramda senaba sing makata na akan mathabak lakhot kani asigom aran basing tawbasing gi mathakta akan mathabak lakhot pada amadi mitop changlak bathing bada miyamna mateng pangbi haina Mukhyamatri na appeal tawri Manipur sakan English ni tara tere tegi lising ni kunmari fawbuda raija asigi tongan bajila tarani thogi lam eka lising tara mapan ga sama kuntra mangarom da tharamba popi pambi sing yantha tula mangan khre hairi Manipur remote sensing application center ki report amana hai English ani ga tara tere tegi hauju fawbuda kangpok bijila gi lam eka lising mari ga samri yangkai mari dum tharama popi pambi sing yantha tula mangan ki Ukhul jila gi lam eka lising ahumga sahum nifuni pan Surachandpur jila gilam eka lising aniga sate tara humdoi Tenukpur jila gilam eka lising aniga samanga humdra manga Kamjong jila gilam eka lising amga samga tara nipana tharamba popi pambi sing su yanthatuna mangan ki hairi None jila gilam eka tara ni thoi aduga Tamenglong gilam eka humudra tareta tharamba popi pambi sing su yanthatuna mangan khre Hoki basahi tare lo masida popi pambi khwaidi jamna yanthat ki basahi asi lising ani kun ma thoi oiri Haibalam Sahi Ashidalam Eka Lising Mariga Satruk Yankan to the Taramba Popi Pambi Sing Yantat Ki Aduga Lisingani Kulum de Kunmari Sahi Ashidadilam Eka Samriga Humdrama to Hotamo Yantat Pangam Ki Adumapu Hairiba Sahi Asta Popi Tabi Sangdi at a say singing Rubada Sada Kuntrani Toy the Hantaki Raizgi Pawamati Tonga Bisodis Sing Haidi, Pradhan Matinendra Modi Lamzing Makada, Awanupo Raja Singda, Han Amukta Oikidriba Monda, Sakot Lakli Emasung, Ohongba Kaya Purakli. Social media Tagat Pawaro Amada Mantri Nahai, Lupa Koti, Zanipan Gis Saurubasen Pam Tadaduna, Manipur Yauna, Lamda Maskiraja Nipan Musing Tania Eva, Turisap Oina Semgat Kadauri. Bishnupur jila gi Nambol Bidhan Sabha Kendra gi Manung Sanba Laitonjam Khulda PMGAY card enrollment ngasi su makha chathari mioi chahumukta card pinaba pandam thamada hauji phawde mioi chamga humdra enroll tawre hairi Assam Rifles na sindura village sing yawba security mifam amangasi Scotland da pangthokre mifam aduda tongan ba kuki loop sing mioi sing saru yakhi Mifam aduda santi thamba national high contract reta chathok chashin tawriba petroleum production puriba gari sing aso engam thon danaba honabana singbagi matang da sukhanaki Tamenglong jila gi manu honjina leba khongang atang kholenda ngasi Tamenglong battalion Assam Rifles na sinduna medical camp ma pangthokre kemadu da nupi amso angang yawnai mioi ni phum nga layeng kemasung lemna hidak lanthak sing piki Malim gate mafam sing da pangthok na bagum Manipur da su IRDS wangjing na sinduna activism against gender based violence ke campaign ngasi thobal da pangthokre campaign asigi saruk am oin organization asigi thomi singna
थौबाल जिलागी मरु ओइबा कैथेलसिंगदा चतुना नुपी अंगांसिंगी मायुक्ता चथबा मिउट मिनै लेपु मखोइबु अकी तुजुंगबु याउदुना हिंहल्लु हाइबा खोलांगसिंग लाउदुना मियामदा पाउजेल पिखी कैंपेन असि था असिगी तरा फबो चथगदबनी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सही चामगा यांखै सुब कुमोनगा मरी लैनना नेशनल मेट्रोलॉजिकल ओलंपियाड अमा था असिगी तरा मरी दिगी मथंग सही के जनवरी तरा मंगा फबो पांगथोकनी ओलंपियाड अस्ता क्लास 8 9 अमसु 11 तमलिब महिरोसिंगना सरुक याबा यागनी सरुक यानिंगबसिंगना था असिगी तरा फबो मनुंगदा वेबसाइट https://mosam.imd.gov इंदा रजिस्ट्रेशन तौरप यागनी नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे की चामंग 93 सुब कोर्स की ओइना खुराई लमलुंगदगी जोधा थोंजांग मयुमदा लेमजेनिंगा ओइरबा प्रेसिडेंट्स ब्रोंज मेडल पिदुना इकाई खुमनाबु उठख्रे मापुंगसी राष्ट्रीय इंडिया मिलिटरी कॉलेज पेरेंट्स एसोसिएशन ने सिंधुना तराम उपगी थरोम अमा क्वागथे लमदोंगदा पांगथोखरे साहित्य एकेडमी अवार्डी मसुंग मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर फंखरबा सकनाइरबा वारी मचा इबा माइबम नबगेश्वर सिंह लैखिदबदा मणिपुरी साहित्य परिषद इम्फाल ना अवाबा फोंदोरकली पाउगी मरक थना ब्रेक अमा मणिपुर अमतंगाइरबा कैंसर लायंगी पैट सीटी मशीन लेरबा AOI बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल ना कैंसर खंगदोपदा चाउना मतेंग पांगली मशीन असिना कैंसर की स्टेज लेपा अमदी अनाबा मफम सिंह खंगदोपगी अमतंगाइरबा मशीन नी CMHT PMJAY हेल्थ कार्ड पाइबा सिंगी ओइना लेमना खुदोंग चाबा पिजरी डॉक्टर सिंह ट्यूमर बोर्ड फमदुना अनाबा सिंह लायंगबदा चाउना मतेंग पांगली अकुपा मरोल की दमक NABH फंगलबा AOI बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबाइसोय इम्फाल ईस्ट तानबियु ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी संसद के सभा अनिमकी मिफम गसी मंगानी चनबा निमित्तसु चरांगनबा थोकपदगी नोमि ओइना यैथोखरे लोकसभा की मिफम हेक हौबगा अध्यक्षना वांग पाखुंगी थरोम लखोनबा होनारकपदा विरोधिना मणिपुर की आइन अमसुंग शांति रक्षा की फिबम खनेनबा दाबी याउना ममिंग लेरबा लौलन इतिकी कांगबु अमगी सेंजा थुमजागी वाथोक अमसुंग संथालगी हिंसा मतंगदा खनेनबा दाबी तरोकपदगी चरांगनबा थोकतुना अध्यक्षना निमितिंगबा फावबा मिफम यैथोखिबनी तुंगदा नोथेली मिफम फंबा हौरकपदसु विरोधी दल सिंह कांग्रेस समाजवादी पार्टी DMK की सदस्य सिंहना खोलाउ लाउदुना सभा की वेल तमना चंगसिलखी केंद्र के शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा चरांगनबा मरकता द कोस्टल शिपिंग बिल 19 पुथोखी सिविल एविएशन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहन हाइरी भारत असी मालेम एविएशन के कैथेलदा ख्वाइदगी खोंजेल यांगना चौखलकलिबा लेबाक अम ओइरे अमसुंग मालेम की ओइना डोमेस्टिक एविएशन के कैथेलदाना ख्वाइदगी चौबा अहुमसुबा लेबाक ओइरे मंत्री नंगसी राज्य सभा अइबो ओइना पीबा पाखुम अमदा हाई सिविल एविएशन सेक्टर हेना साखोट हनबा सरकारना थौरांग कया लौखटली लेबागस्ता उड़ान स्कीम की मखादा हाना सिजनरमदबा अमसुंग तोइना सिजनदबा एयरपोर्ट मरफु तरुक समनांदुना हौजिक फाउ अनौबा रूट 7-8 सिजनबा हौरे राज्य सभादा ngasi अइबो ओइना पीबा पाखुम अमदा सिविल एविएशन मंत्री के रमा मोहन नायडूना हाई मसी मनुंगदा हेलीपोर्ट 13 अमसु वाटर ड्रोम अनि याउरी संसद की मिफम चाथाबदा अकाइबा थोनबगिदमक केंद्र की मंत्री गिरिराज सिंह नंगसी विरोधीबो कन यानिंदबा फोंदोखरे संसद की मपाना पॉम्बिसिंग वारी शानबदा महांगना कांग्रेस अमसुंग अते विरोधी दल सिंहबो गणतंत्र थाजबा थमद्रे हाइना मराल सीखी महांगना हाई संसद की मिफमदा अपनबा थोनबा हाइबसी मियाम के सेल मांगनबनी अमरोमदा कांग्रेस लुसिंगबा मनीष तिवारीना हाइरी तोंगान तोंगान वाफमदा विरोधीना पुखलकपा एडजर्नमेंट मोशन सिंह सरकारना लौफम थोई केंद्रना अतमना संसद खने नेनबा याहनद्रे हाइना मराल सीखी संसद खाउ चथरिबा मिथम मिफमस्तंग हेक लेतना चरांगनेबा थोलिबा असि थोहनदनबा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला नंगसी निमिजिंगबा मतुंगदा तोंगान तोंगामा राजदल सिंह लुसिंगबा सिंह याउना पार्लियामेंट हाउसदा मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा श्री बिरलाना संसद के मिफम निंगथिना पांगथोपा यानबा होनबदा सदस्य सिंहना मतेंग पांगबिनबा हाइजखी राज्य दल की लुसिंगबसिंगना मिफम निंगथिना चथबा यानबा होनबदा मतेंग पांगनी हाइबा वापम पोंगदोकी मिफम अदुदा कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस PDP DMK NCP JDU शिवसेना UBT न सिंगबा तोंगान तोंगानबा राज्य दल लुसिंगबा सिंग सरुक याखी आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी
केंद्र की मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाईरी नरेंद्र मोदी सरकार अना लायंगे सेक्टर असी सेल इसेंग चंगहनदबा अमसुंग मियामना लाइन खुदंगचाव फंगबंगबा सेक्टर अम ओहेनबा ngamle न्यू दिल्ली दंगसी अयु पागी मिफम अमदा वांगांगबदा डॉक्टर मंडाविया ने हाई इंकुमजा लिसिंग तरा मरीदा भारत मेडिकल कॉलेज सौ मरफू तरे खक लेरंबदु सही तरागी मनुंगदा मेडिकल कॉलेज साट्रेट का मरफू सोहनबा ngamle मांगना हाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMGAY असी ngasidi मालेमगी ख्वाइदगी चाव मेडिकल स्कीम ओइरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हयेंग मालेम हक्चांगी फिबम मिमानदरबसिंग निमित्ता नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज सेंथोक्लगनी पुनेमी कुनिथोय अमसुंग इंस्टीट्यूशन तरा मथोइदा मना से पीगनी थ्रमदा सोशल जस्टिस समस एम्पावरमेंट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ना हक्चांगी फिबम मिमानदरबसिंगदा शक्ति पीनबा मखोगी याइपा थोरांग कया मरु हौदोकनी आकाशवाणी की पाउमिन हाई सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जनरेशन कुनमरी कैटेगरी दा अमर जेना नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सलेंस फंगले मार्क्सादा चामा मित छुंगु उद्रब उकिलनी केंद्र के लालोन इटिक मंत्री पीयूष गोयल ना हाईरी तुंगी पुंसी सिंगनारपसिंग थेंगनबा ngamdaba nahasingbu ningchina mai tambigedabani amasung skill lehengadabani न्यू दिल्ली दा CII पार्टनरशिप समिलेशन कुमरी दा वांगांगबदा भारत खोंजेल यांगना थबक तौबा थोंगमानबा सेमदोक सेमजिन याबा अमसुंग असेपे फिरेप लेबा मोइना सौकथोंना लेबली हाईरी त्रिपुरा के अगरतला लेबा बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफिस ngasi amangata tholomgi thawong adubu leibak asina nungaitaba phongdokre jerol amada केंद्र की मपाल थरो मंत्रालय ना हाई अशिगुम मफम असि कनागुमी अमतना फिबम अमतदा अमांगता थोलोइदबनी जेरोल असना मखाता ना हाई न्यू दिल्ली दा लेरिबा बांग्लादेश हाई कमीशन ऑफिस याउना लेबक असि मफम क्या दा लेरिबा डेप्यूटी अमसुंग असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफिस सिंग निंगची नंगाक सेनबा अहेनबा सिक्योरिटी थमन अकन बथबक लौखतकनी असम पुलिस तंगसी कसार जिला की सिलचर दमी अमदगी लुपा कोटी कुंत्रा तरोलोगी ममल ओइगदबा याबा टेबलेट लाख अमा लिसिंग कुनलोम फारे हाईरी यामलब ड्रग्स ngasi akangnaba pawma phangbadigi kasar police na silcherda thiba hombagi thabak chathabada phaba ngamkhibani amaromda Assam against drug campaign mai pahanaba honabada kathopaga loinena thabak toriba Assam police bu mukhyamantri Himanta Biswa Sharma na thagatpa phongdokre haujik sanabagi paw Ngangbam Amukhomba dagi kunmathoi suba Assam Rifles amasung District Sports Association Chandel pun sinduna let sipoi chara Nicholas Moyon First Naga Regiment Memorial Football Cup ngasi Chandel jila gi Jion Talam Village sanabungdo hokre tournament asi tha chi tare fabu chathagani masida jila asigi club kun henbana saruk yari ngasi hokdopagi sanabada Chandel Police FC na Rinmuk SC bu panjan mari ani da thoiki All India Football Federation na West Bengal ki Kalyani Stadium da pangthokadaba Project Future India Selection Trial Batch lisingani kunmari da saruk yagadaba Manipuri nupi referee mari khalakre makhoi sing adudi Chingkham Bimol Bala Takhelamam Dia Golmai Abem Kabuini amasung Bachonla Mangkungni Oman ki masketa sathariba Hockey Men's Junior Asia Cup ki semi final da defending champion Bharat ka Malaysia ga hayeng sanargani ngarang sanak numidang sanakhiba match ta Bharat na Korea bu panjan nipan amada thoiduna pool A gi makok ta leiduna semi final changkhibani Meghalaya da Governors Golf Cup Golf Tournament lisingani kumari ngarang Shillongi Golf Links ta loisin khre tournament aduda Manipuri gi yauna punna sanaroi chama anina saruk yakhi Gorani Thagachire Amukhomba haujik aroibada maroi pau amukhana aina yada mawngda inalal permit parga Manipurda changlamba Bangladesh masa konmapan fare aranba mawngda ILP pass pirambada senaba official ama thabutgi suspend tawre Manipur sarkan hokibe sahi tare rashida jila tarani thogi lam ekar lising tarama panga chamaga kuntra manga romda tharamba pupi pambi sing yanthatuna mangan kre hairi Sangsad ke sabha anima ki mifam ngasi mangani senba nimitasu Manipur gi wafam yauna atemaru wafam sing khananaba birodina dabi tarokpadagi sarangnaba thoktuna mifam yai thokhi Lok Sabha Adyaksha Om Birla ngasi nimit ungba matungda tongan randal singlusing basing yauna mifam ama pangthoktuna sangsad ki mifam nithina pangthokpa yanaba khanakre amasung kendra gi mantri Dr. Mansukh Mandaviya na hairi Inkumja lising tara marida Bharat Medical College sahumga marfu tarik khak leiramba du haujikti Medical College satret marfu leire paung loijare